Hello my beautiful people, reka nizere ko side to side aho muherereye ibintu ari amahoro. Nanjye meze neza, ndashima Imana. Nishimiye no kongera kubana namwe hano mu muryango mugari wa Legend Nations TV. Rero no kwibutsa wowe utarakora subscribe kugira ngo ukore subscribe n'inko bikomeye ubugeneye ibikorwa byacu. Ubaha ikaze nk'ibisanzwe, ndi Mico Myiza Axel. Ese nawe ujya wibaza ku mikorere n'imikoreshereze ya YouTube? Abayikoresha bungukira he? Bunguka bate? Ni ingano ki y'amafaranga angana iki binjiza? Byose nibyo ugiye gushirira amatsiko muri iki kiganiro. Uyu munsi rero nabegeranyirije urutonde rw'ibyamamare mu itangazamakuru no mu biganiro bindi bitandukanye binyuzwa kuri YouTube, aho tugiye kugaruka ku mubare w'abasubscribers bakurikirana n'ingano y'amafaranga binjiza ku macano mu biganiro bakora bitandukanye. Cyo ngusaba no kubana natwe kuko turaza guhera ku mwanya wa 10 tumanuka mpaka ku mwanya wa mbere. Bivuze iki? Biragusaba kubana natwe mpaka ikiganiro cyose kirangiye. Ni ukwiye gucikwa kwibaza ngo ku mwanya wa mbere hari inde, ese yinjiza ingano y'amafaranga angana iki? Kuri ubu ngubu akurikirwa n'abantu bangana iki? Abo bita abasubscribers. Uru rutonde njya kurutondeka bifashishije amakuru agiye atandukanye nagiye nkura ahantu hatandukanye. Nacukumbuye uyu munsi, nacukumbuye kabisa. Kibaza ngo nagendeye ku kindi utondeka, nibyo ugiye kuza kuba ugenda usobanukirwa, aho uri usobanukirwe na byinshi ku mikorere n'imikoreshereze ya YouTube ndetse nuko abazikoresha mu buryo bungukamo. Reka duhere ku mwanya wa 11. Reka katugafate nka bonus. Ku mwanya wa 11 turahasanga YouTube channel y'umugabo ukomeye cyane witwa Muhire Munana. YouTube channel yitwa Muhire Munana Official. Uyu Muhire Munana ni umwe mu banyamakuru bakomeye cyane mu buryo bwo gukora inkuru zizwi nka documentaire, aho yagiye amenyekana ku bitangazamakuru byinshi kandi bitandukanye nka Isango Star ndetse no ku kinyamakuru cy'igihugu RBA. Kuri ubu ngubu afite abasubscribers bamukurikirana 211, aho amaze kwa uploadinga video zigera ku 1604. Total views ziwe zibarwa 1,046,818,910. Kuri ubu ngubu yinjiza amafaranga atari make, dore ko abarirwa hagati y'amadolari 310 n'ibihumbi 5 by'idolari mu kwezi. Ku mwanya wa 10 turahasanga YouTube channel Rweme Mbabazi. Rweme Mbabazi izi ni izina rya YouTube channel, ariko ubusanzwe umunyamakuru wayo twe twamumenye nka Gerard Mbabazi. Yamenyekanye cyane mu kiganiro Zoom In kuri RBA, aho yakoraga ikiganiro Zoom In. Kuri ubu ngubu afite ikiganiro anyuza kuri YouTube channel yiwe yise Inkuru Yanjye, aho ubu ngubu afite abasubscribers bamukurikirana bangana n'370, aho amaze kwa uploadinga video zigera kuri 587. Views zazo zose hamwe ni 1,39,792,791, aho ubu ngubu habarwa mu mafaranga yinjiza ari hagati y'amadolari 413 n'ibihumbi 6,600 by'idolari mu kwezi. Urumva ko amafaranga atari make uyabaze mu manyarwanda yaha iwacu. Ku mwanya wa 9 turahasanga YouTube channel ya X Large. X Large ni umwe mu banyamakuru bakomeye cyane muri entertainment yo mu Rwanda. Manibu ni na YouTube channel yamenyekanye cyane bitewe n'abantu akunda gukorana na biganiro barimo nka Inzovu na Yanka. Abantu benshi babakunda kubareba kuri YouTube channel y'uyu mugabo Manibu. Manibu yamenyekanye mu binyamakuru bitandukanye nka Flash FM na Flash TV, aho yakoraga ibiganiro by'imyidagaduro bitandukanye. Gusa kuri ubu ngubu yafokasinze kuri YouTube channel yiwe. Kuri ubu ngubu afite aba subscribers barenga 436. Amaze kwa uploadinga video, amaze gushyiraho video kuri YouTube channel yiwe ingana n'899 zibarwa muri views 1,76,702,331. Ku mafaranga yinjiza hagati y'amafaranga y'amadolari 363 n'ibihumbi 5,800 y'amadolari. Urumva ko na amafaranga atari make yinjiza mu kwezi. Mwanya wa 8 turahasanga YouTube channel yitwa Dash TV. ni umunyamakuru Dashim wamenyekanye mu nkuru nyinshi zitandukanye zikundwa na benshi
yaba ijambo yahindura ubuzima n'izindi nk'izo ngizo. Yamenyekanye ku binyamakuru bitandukanye dore ko yagiye akora ku binyamakuru nka City Radio. Kuri ubu ngubu akaba nawe akomeje kugenda akora byinshi binyuranye abinyuza kuri YouTube channel yiwe, aho amaze kugira aba subscribers cyangwa se abamukurikirana bagera ku 553. Maze gushyiraho video zirenga 2634, aho amafaranga abarwa yinjiza mu kwezi ari hagati y'amadolari 438 n'amadolari n'ibihumbi 6900 by'idolari. Urumva ko nayo ni amafaranga atari make cyane. Umwanya wa karindwi wakibaza uti harinde. Umwanya wa karindwi turahasanga Gentil Gedeon Official GGO. Iyi ni YouTube channel y'umugabo wamenyekanye cyane mu bijyanye no gukora amadocumentary menshi agiye atandukanye. Nahundi ni Gentil Gedeon. Gentil Gedeon uretse gukora amadocumentary yabaye n'umunyamakuru ukomeye mu myidagaduro, cyane cyane aho abantu benshi bamumenyeye nko kuri KT Radio, ndetse kuri ubu ngubu anakora kuri RBA. Afite aba subscribers barenga 574, maze gushyira video kuri YouTube channel yiwe zirenga 4613. Video ze zose zibarirwa views zingana na 1,566,562,992. Amafaranga yinjiza. Amafaranga yinjiza abarwa ko yinjiza mu kwezi amafaranga ari hagati y'1,600 by'idolari n'ibihumbi 25 by'idolari. Amafaranga menshi cyane. Ku mwanya wa gatandatu wakibaza ngo turahasanga nde? Mwanya wa gatandatu turahasanga YouTube channel y'umunyamakuru ukomeye cyane yitwa Cheetah. YouTube channel yayo yitwa Cheetah Magic. Kuri ubu ngubu afite aba subscribers barenga 657, maze kwa uploadinga video zigera ku 2239. Views ziwe za video ze zose zibarwa ni 1,998,827,827. Cheetah amenyekanye cyane mu buryo bwo kwigana abantu mu mvugo ye zitandukanye, yaba abanyamakuru, abanyapolitiki n'abandi bagiye batandukanye. Yinjiza amafaranga atari make dore ko mu kwezi abarirwa hagati y'amadolari 361 ndetse n'ibihumbi 5,800 y'idolari mu kwezi. Uru ni urutonde rw'abanyamakuru batandukanye binjiza amafaranga menshi binyuze kuri YouTube. Umwanya wa gatanu turahasanga nde? Umwanya wa gatanu turahasanga iki YouTube channel yitwa Yago TV Show. Mwamaze kubyumva, it's a big energy guy, ni Yago Pondati. Umwanya wa gatanu niho tumusanga, aho YouTube channel yiwe ikurikiranwa n'aba subscribers barenga 739. Uyu mugabo amaze gushyira kuri YouTube channel yiwe video zirenga 2,400. Yo hagiye kubarwa total views za video ziwe zose usanga ari 1,131,250 na video 400. Ku mafaranga yinjiza, umwe mu bagabo bakomeje gusubira inyuma dore ko mu myaka yo hambere umwe mu ba YouTuber beza bimwinjizaga amafaranga menshi mu Rwanda, ariko kuri ubu ngubu akomeje gusubira inyuma dore ko atanagikorera hano mu Rwanda, ahubwo yagiye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Ni nyuma y'imvururu zitandukanye zagiye zibaho tutari bugarukeho uyu munsi, ariko ubu ngubu ku kwezi arabarirwa hagati y'amadolari 90 n'1,400 mu kwezi. Yasubiye inyuma ugereranyije n'amafaranga yinjizaga mu mezi yashize. Ku mwanya wa kane turahasanga YouTube channel yitwa ME Empire. ME Empire ni YouTube channel y'umugabo M Irene. Ni YouTube channel ya Irene, aho ubu ngubu akora ku kinyamakuru cyase kuri radio na televiziyo bya Isibo TV cyangwa se radio. Uyu mugabo amenyekanye cyane no mu gukora management y'abahanzi, cyane cyane Dorcas na Vestina. YouTube channel yiwe kuri ubu ngubu ya ME Empire maze kugira aba subscribers bayikurikirana barenga 757, maze gushyiraho video zirenga 1,424. Ubu ngubu views ziwe za video ze zibarwa zingana na 1,136,338
227. Uyu mugabo abarirwa mu mafaranga angana n'amadolari 1,200 ndetse n'amadolari 18,000 mu kwezi. Ni amafaranga atari make cyane. Ku mwanya wa gatatu turahasanga nde? Mwanya wa gatatu turahasanga Loki Entertainment. Iyi ni YouTube channel y'umugabo wamenyekanye cyane mu gusobanura amafilime, Loki Kimomo. Kuri ubu ngubu umwe mu bagabo bakomeje guhirwa n'aka kazi ko gukora ibiganiro bitandukanye kuri YouTube channel, dore ko muri no minsi ya vuba yahiriwe cyane ndetse anazamuka ku rutonde rw'abasubscribers biwe biyongereye mu gihe gito cyane, bikesha inkuru zitandukanye yagiye akora cyane cyane kuri no ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo iri guhuza umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Kuri ubu ngubu yamaze kugera ku basubscribers 1,000,000 n'abantu 800. Ubu ngubu amaze ku-uploadinga video ze kuri YouTube channel yiwe nyeya ugereranyije n'abandi basubscribers twagiye tureba haruguru, dore ko amaze gushyiraho video zitarenga 585. Views ziwe za video ze zose ni 1,93,347,366. Igitangaje rero, nubwo atariwe uri ku mwanya wa mbere kubafite abasubscribers benshi, ariko ni uri ku mwanya wa mbere kugeza ubu ngubu kubinjiza amafaranga menshi mu Rwanda babikesha YouTube, dore ko mu kwezi Loki Entertainment na Loki muri rusange abarirwa amafaranga amadolari angana n'ibihumbi 3,800 by'idolari n'ibihumbi 61 by'amadolari. Ni amafaranga menshi cyane uyabaze mu manyarwanda ya hano iwacu. Tumanutse ku mwanya wa kabiri turahasanga nde? Mwanya wa kabiri turahasanga YouTube channel yitwa Red Blue JD. Red Blue JD ni umwe mu basore bakoze cyane, bakomeje gukora akazi gakomeye cyane Jackson Dushimimana. YouTube channel yiwe imaze kugira abasubscribers bangana na 1,330,000, aho amaze gushyiraho video zirenga 5,692. Ibyo bituma total views ziwe zibarwa ari 2,274,798 video 475. Umugabo yinjiza amafaranga atari make, dore ko nawe abarirwa hagati y'igihumbi cy'idolari n'ibihumbi 16 by'amadolari mu kwezi. Turamanutse ku mwanya wa mbere. Wowe urumva ari nduhari? Uyu na wundi umwe mu banyamakuru bakomeye cyane umaze igihe gikomeye cyane, maze igihe kirekire akorera kuri YouTube. Uyu ni Isimbi TV. Isimbi TV ni YouTube imaze kumenyerwa n'abantu benshi batandukanye. Kuri ubu ngubu abarwa ku basubscribers bangana na 1,333,000 ananganya na Red Blue JD, aho amaze ku-uploadinga video zigera ku 4,264. Naho views ziwe zingana na 412,294 na views 41. Ngayo nguko rero amafaranga yinjiza nawe yo si make, kuko ku kwezi abarirwa hagati y'amafaranga angana n'amadolari 1,700 n'ibihumbi 27 by'idolari. Ngibyo ngaho uko urutonde rw'abasubscribers rwabo ruhagaze, nuko binjiza amafaranga. Bamwe mu banyamakuru dukunda byagiye bigaragara ko kenshi bamwe bagenda bata akazi kabo, navuga ko basezera ku bigo bikomeye baba bakorera, bagashyira ingufu mu gukora ku ma YouTube channel yabo, ko aba binjiriza amafaranga menshi ahanini usanga no ku binyamakuru bakorera batayinjiza. Nizere ko amasiko yabashize. Yandikira muri comment ibindi bifuza ko twazakugezaho muri aka gace kacu k'ikiganiro gashya ka Hidden Truth, aho tugaruka ku kuri mwese mutazi kwahishwe, ariko twebwe turakubacukumburira tukakubagezaho. Mbega isi tuyigeza mu biganza byawe. Reka ngushimire wowe twabanye, durire muri comment section umbwire icyagutunguye ndetse n'icyo ushaka ko twazagarukaho mu biganiro byacu by'ubutaha. Ye ubashimiye, imico myiza Axel, reka Imana y'amahoro ikomeze kubishimira. Hasta la vista.